Sure Makhosi fans uZakes la. No bafethu ngifuna sikhulume ngendaba ka-15 Mayele. Indaba ka-15 Mayele bafethu ayisekho. Ayisekho nje bafethu asikhohlweni indaba ka-15 Mayele. Although kwasekuqaleni mina ngangingabhilivile ekutheni vele sizomthola u-15 Mayele. Yabo based on i-performance yakhe indlela eperforma ngayo. I know ukuthi le yami team vele ayifuni ukuthenga, yabo. Ithandela ama-free agent. Kodwa ke manje it's clear bafethu u-15 Mayele akasezi kwi-Kaizer Chiefs, yabo. Bese kunanama rumors ukuthi ne-Sundowns, yabo, iMamelodi Sundowns naye ibimnyonyobela, yabo, ibimfuna naye iMamelodi Sundowns. Kodwa ke nayo cha ngeke ize samthola. Bathi ukubeke kwacaca u-15 Mayele ukuthi eSouth Africa akezi, yabo. Bathi ukubeke kwacaca ukuthi yena akezi eSouth Africa, yabo. Ngoba the time esuka ngale eTanzania, yabo, eyodlala le e-Egypt wayefuna ukuza kwi-Kaizer Chiefs kodwa i-Kaizer Chiefs yamchitha, yabo, yathi usemdala and le mali akayifunayo iningi kakhulu, yabo, yamchitha kanjalo ke Kaizer Chiefs. So ngaleyo nto leyo uthi yena cha akasenalo uthando lokuza eSouth Africa, yabo. eSouth Africa usezozela kuphela mayise emaholidini kodwa nje akasenalo uthando lokuzodlala ibhola la eSouth Africa, yabo. Kodwa okudidayo lento isho ubhuti wakhe, yabo, ethi usho njalo u-15 Mayele. Asazi ukuthi iqiniso kangakanani nokuthi ubhuti wakhe ungenaphi, asazi, yabo. Kodwa nje bafethu indaba ka-15 Mayele indaba engasekho. U-15 Mayele akezi kwi-Kaizer Chiefs, yabo, nakuMamelodi Sundowns akayi, yabo. Kunalokho ngathi uthole i-offer engcono le eQatar, yabo. Ngathi uthole i-offer engcono ethe lo mholo akawuholayo njengamanje izowu-times kathathu, yabo, izowu-triplisha, yabo. Bengeke-ke size sikhompere nalabo bantu labo siyi-Kaizer Chiefs bengeke, yabo. 2 times kawu-3 umholo wakhe bengeke. Lo muntu uhola I think $1 million nento laphana, yabo. Bengeke i-Kaizer Chiefs u-times kathathu. Bese ngeke nje vele size sim-afford, yabo, 15 Mayele. So asekhipheni emqondweni bafethu indaba ka-15 Mayele. U-15 Mayele kahle kahle akezi kwi-Kaizer Chiefs, yabo. Bengifuna nje ukucacisa lapho bafethu. Although ngingazi ukuthi ubhuti wakhe ungena kanjani because uyokhipha le statement, yabo, sokuthi u-15 Mayele akezi kwi-Kaizer Chiefs. I think he wasn't brave enough, yabo, ukuthi ayisho wena because unobudlelwano benonabi, yabo. But then indaba nje ka-15 Mayele bafethu ayikho. U-15 Mayele akezi kwi-Kaizer Chiefs bafethu. So kumele nje sizame esinye i-striker. Bakhona oMichael Olunga bafethu abaperforma kahle, yabo. OMichael Olunga lo wale I think waseKenya, yabo. Nayo i-strike is-right uyaperforma. At least sesingazama yena. Khona nomunye ke futhi owangapha I think eTanzania udlala iSimba FC uNabo bemfuna naye, yabo. Sesingazama ukupheshula labo bantu labo because ka-15 Mayele ayikho bafethu, yabo, ayikho, yabo. Angazi indaba kaNabo ngokufuna iTanzania yonke, yabo, because isilinkwa nama-player amaningi manje le eTanzania. It seems like uzothatha nayo iTanzania yonke abuye nayo la uNabi eSouth Africa, yabo. While na ama-sports but then usehambile ngithi uDove, yabo. Ize ngangijabulisa ukuhamba kwaDove bafethu but I think uDove bamhambisele lokho bafethu. Bamhambisele indaba yesikhala, yabo, isikhala se-foreign sports because he wasn't that bad bafethu uDove, yabo. But then bamchithile-ke i-management no-coach bayazi bona ukuthi benzani. Bagcine ngokuthi bamchithe uDove bevula yona le foreign sports. Mhlambe khona ozayo, yabo, awesithembe. Mhlambe ukhona ozayo since behambise yena uDove bafethu. Awesithembe lapho Khosi Nation. Otherwise nje bafethu bengifuna ukucacisa yona indaba ka-15 Mayele. Ayikho indaba yakhe bafethu. Asifocuseni kwezinye i-striker, yabo. Khona noDuba. uDuba mina ngiyamthemba, yabo. uDuba is one of the promising players kwi-Kaizer Chiefs, yabo. Uyayiprova every time, yabo. This season nje uyiprovile mfethu
i-Nedbank kube nesandla esikhulu ukuthi sithole iy'lontunjana i-Nedbank Cup, yabo. So nje ngiyathembela bafethu mina kuDuba sebengamthola-ke esinye i-striker, yabo, esine-experience esishaya ngempela amagoli, yabo, so that naye ezokhuthazeka, yabo. Otherwise nje bafethu bengifuna ukucacisa le ka-Fiston Mayele bafethu ukuthi ayisekho indaba ka-Fiston Mayele. Sure, Khosi Nation, ikhosi alipheli moya bafethu.